Dobrodošli nazaj v nov video. Danes je sobota in nov Logan Paul story update. Preden pa začnemo s tem videom, bi sam še rad rekel, če se še niste joinali v najin Discord, se joinite zdaj, link je v opisu, ker so limited spotsi in velike finančnih ljudi, če rabite koga, da bi se z njim pogovarjali o financah, ali pa kaj podobnega, je to ta prav plac, tako da pejte se joinat, pa ne bom več zavlačeval, upajmo kar v video. In sicer, če ne sledite tej zgodbi, jaz sem že naredil 3 videe na to temo, vsi 3 bojo v opisu, tako da če niste spremljali, pa bi radi začeli spremljati, si pogledajte naprej prve 3 videe, pa potem pridite nazaj na ta video, če pa ste spremljali ali pa če nasploh veste, kaj se dogaja v tej situaciji, pa še kar gledamo, ne. Pa bi rad sam še dal malo tega backstorya. Logan Paul je v bistvu par dni nazaj, kakšen teden nazaj rekel, da bo naredil nov response video, da bo čist drugačen pristop, kot je bil s prvim response videom, ker je v bistvu on samo bešel Coffee Zilla pogovoril, kako on ni kriv, je zdaj v bistvu naredil nov apology video, kjer sicer take accountability in pove, kaj bo zdaj on naredil za to. In ja, in bomo danes si pogledali tale video, bom povedal malo, kaj si jaz mislim, povejte, kaj si vi mislite, pa ja, gremo kar začeti. Prvo kot prvo, par disclaimerjev, se bom malo odmaknil, da vidite. Se pravi, on je to postil na svoj second channel, sploh ni na njegovem pravem kanalu. To je prva stvar. Druga stvar, če pogledamo like to dislike ratio, še zmer dosti klept. Vidimo, da je 4,9 lajkov pa 9000 dislajkov, se pravi, dvakrat več dislajkov kot lajkov. Se pravi, zgleda, da folk še zmer ni zadovoljen s tem. Čeprav jaz sem že pogledal, bom zdaj še enkrat, ampak jaz sem že pogledal in se mi zdi, da tako. To je največ, kar on lahko naredi, no. Gremo si kar pogledati, da ne bom kaj spoilal, no. Coffee Zilla is not a criminal. I called him, I apologized. My initial response to his series was that of fire, an ego flare, whatever it is, pride. I'm a fighter at heart, and I was defensive because I know I never scammed anyone with this project. I never made any money, never sold any tokens, and I only had the best intentions going in. But the fact is that suing Coffee Zilla is not going to help CryptoZoo holders, so I do need to focus my attention where it should be, which is on fans and supporters of me. Zdaj, tle ful govori o tem, kako bi se mogel on fokusati na svoje fane in ne na Coffee Zillo. Meni se to zdi vse ful lepo, ful super, ampak ne razumem, zakaj se pol to šele zdaj dogaja, če ni zaradi Coffee Zille. Glede na to, da je ta projekt propadel že več kot 1 let nazaj, takrat je isto Coffee naredil video, ampak ni dobil take prepoznavnosti, kot so zdaj te serije dobile. In zdaj kar naenkrat on pravi, da se mora fokusati na njegove fane, da ful kera za njih. Ne vem, zakaj pol to ni že takoj naredil, ker je projekt propadel, ne vem, zakaj šele zdaj, ker je šele dobil backlash in njegov credibility je uničen. Šele zdaj se on spomne, da bo zdaj popravil te stvari, kar se meni zdi prav. In on je že sodeloval pri veliko več rug pullih, kot je sam to, tako da meni se zdi, da je to nek tak cry for help, da je to še zadnji poskus, da on proba popraviti svoj reputation. So I'd like to announce my 3-step plan moving forward. Step 1, Jeff and I are going to burn our Zoo tokens so we have no financial upside in the game and it will add value to holder tokens. Step 2, we want to offer a rewards program for players who are disappointed in the status of the game. So essentially you're going to be able to burn your base egg or your base animal for the mint price, which was 0.1 ETH or the equivalent in BNB. To bodo po moje čisto vsi hotel. Players who are disappointed in the status of the game. So essentially you're going to be able to burn your base egg or your base animal for the mint price, which is 0.1 ETH or the equivalent in BNB. I am personally committing 1,000 ETH to this, which is about $1.3 million right now for players who want to get out. Zdaj, glede to, da bo on dal samo 1,3 milijona, jaz vem for a fact, da je to stalo veliko več kot 1,3 milijona, vse njegove fane, po moje so okoli tam 5 milijonov. Zdaj ne vem, a bo samo to vse, ali še kdo drug doda, ne sam Logan, ampak meni se zdi, da bo veliko več folka hotel zapustiti projekt, kot samo za 1,3 milijona ljudi. Bomo pa videli, no, kakšna bo naprej situacija. And then step 3, obviously finish and deliver the game as outlined in the white paper by completing the egg bridge from ETH to BSC for base animals and base eggs, completing the marketplace and obviously completing the releasing your animals into the wild to accrue your yield function. No, tle kaj je to rekel, bi jaz izpostavil eno zelo zanimivo zadevo in sicer, ko on toliko govori, da bo zdaj naredil to igrico, kako je težko narediti to igrico, en YouTuber je v bistvu
recreatil njegovo igrico v parih dneh in naredil je čist working, sam pač ni bila na blockchainu, ampak igrico je naredil v 2 dneh in tale youtuber jo je na streamu igral. Lahko si greste to malo pogledati, sam rabite napisati CryptoZoo Game in boste videli prve 2 videa in si malo pogledati, kako deluje. Ampak kar jaz hočem reči je, da to igrico je narediti ful lažji, kakor on govori, ker nima nobenih posebnih stvari, nobenih takih dynamic movesov nima, tako da jaz mislim, da ne vem, kaj on toliko zavlačuje. Ja, ne vem, to so meni bolj izgovori, no. To say I am disappointed in how this was handled internally is an understatement. There's a full internal investigation going on along with an audit, and we are going to pursue full legal action for whomever needs to be held accountable. If any money is recovered in the process, it'll go right to the community. My sole obligation is to my supporters, and I know this video is long overdue. Here it is. I'm sorry, guys. I apologize for how this has unfolded thus far, and I want people to know that they can trust me and that I'll always take care of the fans and people who support me. I appreciate your guys' patience while we do our internal investigation, and I promise to be transparent and disclose any information we find out in the process. And lastly, thank you, CoffeeZilla. You have catalyzed this, and I am very grateful for your work and your investigation, and I mean that. Thank you, bro. To je ful drugačen vibe oddajal, kakor njegov prvi respons, ki je res šel hard na CoffeeZilla. Tako da jaz mislim, da je to step v prav direction, ampak je pa fake, pač tako, on se ne počuti dejansko tako, on se po moje dejansko počuti tako, kakor je bil v prvem responsu, ki ga je sicer izbrisal, ampak če se bi ga radi pogledali, sem na njega reaktil v prvem delu, tako da imate ga tam. In ja, ne vem, jaz mislim, da še ni konc, da bomo imeli še kakšne težave, sploh je pa tudi problem zaradi tega, ker zaradi toliko velike prepoznavnosti obstaja neka čist taka možnost, da bi on dejansko imel kakšne legal težave zaradi tega, ker bi ga začeli tožati kakšni ljudje, ker je pač to dobili tak fat exposure. In ja, kaj pa si vi mislite o tem? Meni se zdi, no, da bo še zanimivo. Res komi čakam na respons od CoffeeZilla, tudi to bomo coverali vse. Ampak do takrat pa, ja, moramo samo čakati, da vidimo, kaj se bo zgodilo, no. Moram pa reči, da tako nisem na Loganovi strani, zaradi tega, ker, kakor sem že rekel v tem videu, ta projekt je propadel 1 let nazaj in šele zdaj, ki je začel izgubljati credibility, zaradi tega je on začel ukrepati. Tako da ja, upam, da ste uživali v tem videu in ja, vse vikend in se ga, peace.